Pozdrav svima ljudi, ovdje Pavle Đurišić i danas ćemo igrati Clash Royale. Igrat ćemo sa mojim bratom i pokušat ćemo da se 3 crownujemo u isto vrijeme na Friendly Battle. Ovo je moj klan, ovako se zove, pa možete da me potražite, da uđete u moj klan. Sad ću ja da pošaljem svom bratu, imamo iste dekove, znači totalno iste. Totalno iste, ajmo sad, ajde. Bože, moj brat mi je poslao. Ajde, sad ćete uđemo. Arena 5. Ajde, stavim, samo da vidim što moj brat ima. Ajmo, sad ćemo da bacimo lighting. Ali moramo King Tower sve da gađamo. Ajde sad, Jovane baci fireball. Okidoki. Ok. Stani, da vidimo što imamo isto. Baci zep. Baci sad strele. Ajde da vidimo. Ajde, baci Goblin Bear. Ajde, imaš i poison? Imaš, baci ga. Sad ćemo da se čekamo eliksire za fireball. Ajde, sad ga bacimo. Sad je double eliksir, sad nam je lako. Lighting baci, samo da nam se napune eliksiri. Ajmo sad ovako strele. Sad zep. Poison. Ajmo sad Goblin Barrel. Skroz iza. Fireball. Ajmo sad ovdje strele da bacimo. Ajmo sad zep. Poison. Sad bacimo, stani. Sad čekat ćemo eliksira za lighting. Ajde sad baci lighting. To govorim mom bratu da baci lighting. Moj brat se zove Jovan, ako niste znali. I sad bacimo raketu. Sad bacimo fireball. Sad bacimo zep. I sad samo listajimo do ovoga, do kako se zove, lightinga. Sad kad ja kažem 30, sad ja i moj brat ćemo zabacimo isto vrijeme. 3, 4, sad. A ne, ja sam malo prijed. Ja sam malo prijed. Dobro. Ajde ljudi, ja ću vam sad pokazati snimak kako smo se mi 3 kranovali u isto vrijeme. Stane samo da vidim gdje je taj snimak. Da li je ovaj? Ja mislim da jeste. Ajde da vidim. Ajde da vidimo ljudi. Sada ću da ubrzam. Evo, vi vidite ovako. Mislim da vidite šta smo sve radili. Evo sad vi gledate šta smo mi sve radili. Ja mislim da je ovo taj snimak. Ja vidim samo da li je ovo taj snimak, zato sam i ubrzao. Nije to taj snimak. Ajde, sad ću ja samo da gledam dok ga ne nađem. Da vidim da li ću da ga nađem. Možda je ovaj. Ja mislim da znam koji je, samo da ubrzam ovaj snimak skroz. Ne, nego da izađem. Znam da mi je ovaj. Mislim da je ovaj, znači ja mislim da je ovaj. Evo kod mene gaj. Samo da vidim. To je ovaj koji je kod mene. Ti baciš strele. Kod mene. Evo, ja mislim da je ovaj snimak, taj. Ajde, da vidimo. Hajde da ubrzam. Evo.
Vidite, ajde da vidimo da li je to taj snimak. Evo, mi je sad ovdje igramo. Ajde, vidjet ću. Pa ću sljedeću epizodu snimiti ovako, da se trikranujemo u isto vrijeme, da sad ne trošim memoriju na telefon, jer će mi pisati nema dovoljno memorije, pa onda sve probleme. Evo ga. Jeste, to je taj snimak. Evo, vidite ljudi kako su se to trikranovali u isto vrijeme. Pa dobro. Sad ću vam pustiti iz početka, ovako normalno da vidite kako smo to normalno uradili. Evo. Ja ovdje bacam raketu na njegov King Tower. Raketu. Sad da vidimo. Da, bacali smo Fireball sad. Pa smo onda bacali raketu, ja mislim. Jeste. Evo vi tu možete da vidite što smo mi sve bacali. Neću vam ja ništa pričati sad, zato što vi sad ovdje možete sve da vidite što smo bacali. Ovako normalno i eto. Evo. Goblin Barrel. Pa smo Fireball, jeste. Ajde više da se završi ovo. Evo tu je raketa. Evo strele. Pa onda lighting smo bacali. Pa onda fireball. Pa smo onda raketu, ja mislim. Evo raketa. I sad smo bacili ovaj zep. Bez veze. Samo da stignemo do ovoga lightinga. I sad smo bacili lighting u isto vrijeme, pogledajte. Eto ga ljudi, to je bio taj snimak. Sljedeću epizodu ću probati, znači probat ću da snimim kako ja i moj brat, a ja nećemo moći to da izvedemo. Dobro ljudi, nećemo izvesti ovo, nego ste vidjeli ovaj video, pa mislim da ne moram da vam sad pokazujem kako mi igramo. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!